1-2 akcija, to je taj life. Vuk Đuričić, kralj, nepromisani kralj padove. Posle ko zna koliko godina, zadnji put sam bio u Padovi, ja mislim, pa ne znam, 2000, ko zna ko. Ja sam prvi put bio 2003, sjećam se kao da je juče bilo. Ja sam bumbar, tajkun, da ceo dan prodajem mango, yeah. Tako da zvone, poznaje Vuka Đuričića, šampiona, the championa of life. Znači čoveka koji možda živi najbolje ovaj život, ovozemaljski lajfić, eto tako da se izrazim. Šta da vam kažem, znam da svi očekujete da ode malo u Pakistan i u Indiju, da malo vidite novi lajfić, ali ćemo sjetiti da popijemo kaficu, da sačekamo mog vrtaka od iz Padove, koji je ozbiljan kriminalac. Inače, Fabricio Nolti, brat nad braćom. Tako da, šta da vam kažem, glodarizacija kreće. To su te devojke. Ma gde Padova je najjači gradić, vidite, svaka ulica ima svoj kutak. Svaki kvart je priča za sebe. I to je na neki način ono što odvaja Italiju. Palata Regione. Gde znamo ovu Padovu kao svoj džep majke. Tako da šta vam kažemo o njihove pijace, da se jeftine stvari. Na njihovi prolazi kao u Bolonji. Very nice place, što bi se reklo u narodu, eto. Naravno, Vuk Đuričić, jedan od najlepših momaka koji se pojavio ovdje. Yeah! Prelep sam dečko. Stvarno imam najjači stil ovdje, nikad u životu nisam se obukao 2 puta isto. Što stvarno moji mogu fanovi da vide na mojim raznim fotografijama i tako dalje. Jednog dana ću stvarno da uradim ovaj jedan album sa mojim fotografijama iz raznih delova sveta u kombinacijama koje sigurno koštuju po nekoliko samo eura. Roberto Botticelli se fura još uvek. Tako da za nas tajkune nema zime. Yeah! Mjau, mjau.